жакшылап карагыла. Могу шеф могусу керек, э? Көрдүңбү, жинге $200,000 машина жүрөт. Кабинетте отурсам, биринчиден жумуш болбойт. Экинчиден бардыгы эле өзүнүн маселеси менен келет да. Жеримин чечип бер, магазин чечип бер, уулуна бөлүптүр, күйөө баласына бөлүптүр, жездесине бөлүптүр, жээнине бөлүптүр, 6-7ге бөлүп салды, 5 гектарда. Замырабам чаңды карабайт да, акчаны санайт да. Бутуңуз чаң болду, сизди кандай болор экен Замырабай? Кара. Бар көчөгө ташып атасыңар да. Биз жууп атабыз көчөнү. О, министрден дагы крутой жүрөт го. Салам алейкум. Менде шаарда 40,000 киши очередьте турат. Бездомная. Участоктары жок. Ыйлап күндө келет. Сиз менен барып 1-2 саат отурсаңыз мэриядачы. Биз асфальтты басабыз, жолду чоңойтобуз. Силер опять же парковка кылып коюп, жолду тосуп коюп атасыңар. Келечек үчүн ишкилип атасыздар. Рахмат. Балдар, ушу келечек үчүн ушу чоң ишкилдиңар. Болбосо ошту көрдүк. Көзөмөлгө ал. Бүгүн эртең бузуп алгыла полностью. Эмне үчүн алган жоксуң, Жаныбек? Ана баягы ошол бойдон турат, кимилдеп алсың, кана. Кана ал. Мен алдырдым, кара. Багырам, çok iyi mon aldırdı olsun. Onu kaçın, kanalın boyunda durup, ötkünde yapmışsın, aldırdı, kaçın. İkisi de kıyımlı olsun. Niçin al buz boyutasın aslarsa? Diğerleri boşası gelip bıkkında buz veren dedi. Bugün alırlar. Yani bugün buzu alırlar. Böyle de şu oydan da karam mı? Hiç istemem kıyımladan yok. Kaçan buz durasın? Kara. O şu oydan kalkma karaç. Sen teyini açık çamın diyor, kış bulup da. Ne kara? Sağlamaz pece. Karam ne içteyse kıyımında var. Narkımet biliyor şu oydan durar. Ne için eme? Yılla. Zamır öpüyor. İşte kıyımında olsun. Ah bugün dostlar. Bir ayıklarımızı 20 gün oldu. Tamam, onu da koşu var burada. Ama göçeyim kovak kazılansın. Makul mu? Bir bu cüre kurdur bağlı. Başka caka koşuyor. Постоянно пробкам, gerçi. Libo aldığına narcağı arka cılıp durup stayanga kılış gerek. Keneyen kılır. Ağzı yetimine saat bakalım. Kaç oldu? 6 oldu. 6'dan başlayıp geç geçeyim probka. Целый день пробка. Az koşuyorum. Buna sana kaça klient bırakmıyorlar? Mobit 10 машины, 20 машины şunun klienti. С утра до вечера пробка. И одновременно, молар da пробка, gördün mü lan? 3-4 kafe travı toz, bardı pробка. Uşların barın karaş gerek, Zamir Bey. Liba stayanga kaldış gerek, liba emetiş gerek de burada. Karasan mı lan? Kayak ötet maşına, karasan mı lan? Buna. Karam, ekibet полностью машина. Kayak koş gerek buna. Maşina kayaktan ödedi aysan. Проезжий часть yok, nol почти что. Sen bir günün bir ayga жүрөт ben ona. Buna moy тоже бардак buna, kara farklı içi. Acatlarına karaç. Buna mocaydı gördün mü? Sonbek Almatovich. Gördün mü demiş ki bardak değil. Kanayım kayakta жүрөт. Senin karışın gerek mi? Ya. Mola tazalağılım, kraskalap. Mola da algıla işlerini. Bugün video açıyor taşta kalan. Makul mu? O yerde alıp tazalap kalan namuslulardı. Namuslu. Hatta kalan bardak. Mola büyük barını al salgıla. Ne aldın ne şöyle ki. Olacağı bölümeni de jakşı ki. O sattı karap mı? Kötü altı. Ya. O gülleri tazalap. Arkadaşlar işte öyle. Kaça öyle? Kaça öyle?
Berikti. Alıp koydu. Vardı bunlar maşinler kuşlardı kadar. Bakara klient oldu durağına. İyi siz çakar mısınız? Selamünaleyküm. Haber mi? Sağ ol. Atakan'dayız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bakara. Klient oldu durağı. Deme жоқ мына қара стоянкасы жоқ мына жол дейлеп қалған қай қойыш керек бұлар өздері табыш керек пе несін шақырыңыз бүгін келіп предписание таштап кеткілер бүгін келіп предписание таштап жәнібек қана жәнібекті ешкім тоқтатпайды берки кутузов қана аны деле ешкім тоқтатпайды оны бүт предписание бер дағы ертеңнен баштап мына жер машинасын қойып olsun түсіндің бе башқа өздерінің стоянка қылсын срок бер либо срок бер дағы башқа жақ қойсын либо мұны сатып алып ол жерге стоянка қылсын жәнібек сен бейсің сіз кімсің администратор ұйықтап аттың білем намаз давно бүткір 4:30 оқылады намаз уже пешің дәрден тоғыз ғой біз сен бағымда оқытасың жөнлі шыныңды айтты ұйықтап аттың білем буың байла қара мыналар бардығы мына сенің клиенттерің қара мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 машина тұрады қара жолдың почти бір полосасын тосып қалдым сіздерге бір апта срок мол жаққа парковка қылғылар жанына түсіндің бе шефің айтып қой ана парковка қыласың ба ана парковка қыласың деді үйлер тұрбайбы деді үйлерді сатып алғыладағы ошол жаққа парковка қылғылар егер бір аптаның ішінде парковка қылбасаңар суыңар светіңер өшіріледі іштебейсіңер қара мына мен жолды жасап атам сілер бір полосаны тосып атасыңар сілер ақшаны қыласыңар бізге ештеме жоқ мэрияға түсіндің бе айтып қой ошентип бір апта срок келіп предписание беріп кеткілер мына қара мына қайта тосып қойып тұр жаңағы мына больницабы ешнәрсе алынбай тұр ғой нұрлан алынбап тұр ғой растан алынбап тұр ғой Geçe geldim. Üzerine verdim. Bunları başlayalım. қарама қайта тосып алып тұр алғыла бүгін байқақта тазалағыл қара мына зданияның сторына чейін алыш керек болчу да ушуну чу эми азамат каныбек ушул жерде карачы бүгүн көрсөткөм сүрүшүп коюштур. я Менен көрсөткөм. көрсөтүп бергенсиңер бүгүн да көрсөтүп бергиле на контроль возьмите хорошо буякчы бакыт могуларга дагы айткенең сен түшүндүңбү стоянка кылсын өзүнө жолго койбойсуң техникаларын мына сатып алсың мына үйдү мына сатып алсың да стоянка кылып койсуң түшүндүңбү либо наркын сатып алсың эмеси бар бекен заведующий бирөө жарым бар бекен главврачы ата кандайсыз салам алейкум алейкум салам кандай жакшыбы доктор сиз врачсыз да тиги ээсине айтып коюңуз ал кишиге бір апта срок могул жерде сатып алсын ол жака стоянка кылсын парковка университеттин жери экен университет пайдаланбай эле турат договор түзгүлөр дагы стоянканы ушул жака жылдыргыла эгер көчөгө машинаны койсоңор бакыт на контроль возьми бір аптадан кийин свет сууңар өчүрүлөт биз азыр жолду асфальт кылып жасап атабыз силер опять кайтып эле пробка кылып атасыңар да көрдүңүз жолдорду канча деген акча канча деген мээнет кылып атабыз шаардыктар кыйналбасын деп биз асфальтты басабыз жолду чоңойтобуз силер опять же парковка кылып коюп жолду тосуп коюп атасыңар макулбу ооба бул жерде кыласыңар үстүнө кыласыңарбы стоянка без парковка иштебейсиңер макулбу доктор Демеге декабрга жак октябрга паспортун беребиз деген. жок анда муякты благоустройствону жасап бербейби айт жасасын жана депутаттыкыбы я Частный балдар. депутаттыкы бул депутат бирөөсү жогорку кеңешчи
Jana jaş balalarga kömele kara sulu. İlimdiki de ama. Ma bu tosu alıp durma karatça kaytıp da tosu koyuptur. Uşul kanal dakansa bu yaktan barış gerek. Valla bu kanal demez kança hoş gerek. Jana kayaklı diyor Adilet, Vatpos. Bakmaz. Ya, yok bunlar kanal gibi. Kança hoş gerek. Başladı. 10 metre. Olacak kança olsa şunda hoş gerek. Tamam. Ocağında raşırıyı ne yapılır ne gerek. Demek ayıtçı ya. Ya Ruslan. Bakın. Ketiki jibi de. Kanka ödüyor zaten. Sırttan bak. Sırtta çıkar o zaman. Bu Ankara çıkınca da gel geri çatar. Kadastır. Takta beriniz şeyin ne olgan жерден Karatça. Aşağıda. Az bizde kança 40 bin kişi ölçülükte turabı. Жерге. 40 bin kişi. Ya. Otelden daha bak. 35 bin kişi ölçülükte turadi. Yer uchastogini. Bakara kancha degan yer жатат. Kancha degan yer жатат. Tamam. Siz doktorun bitti bile ötünün berisi 3. yıl. Ha, aytыңыз. Ama жерді қарап тұрсаңыз, Qarab ketgan o'tganda. Qarab ketgan o'tganda, qarab. Tushundim. Je o'zlarine yo'q, je elga yo'q qarasam. Naqarash qancha degan yer жатат. Je o'zlarine yo'q, je elga yo'q, je ishlatishmaydi. Ta, Orta Aziya mehmonxona. Esimmen Süloşkülü. O yolda açıp versin. Geçen atacağını toz olgan mı? Aytkılı esi assın yolda. Yol. Şu oldu onda. O emedir toz kolları tibi etken de. Ya. Selamun aleyküm. Asa kalkandayız. Onlar jağı yolda. Şey bu oldu. Narjak ketken o emeğe gidet. Tur kaç gidet. Yok yol kaç yol var bu çok. Ha Tursunbayeva'ya çıkar. Tursunbayeva'ya çıkar. Bu Аева имя olur. Самрепаш. Стратегический yol olur. Разгрузка olur. Как раз моя kaça. Hatta yol yok demek ötken. Bravo. Yol yok. Buranın da aylanıp biletler. Ötken de hava. Şimdi 2 yol açtı. İki yol açılar. Mon emet eylem de. İşteyle. İşlep durup. Eğer gerek bolçuday olsa bahçe geçmeye süleştir mon biraz cıldırayla. Как раз жері достаточно екен. Biraz 1-2 metre жылып берсе, 2 metre жылып берсе, подпорный стенаны қойып тұрып, жолды как раз ашып емеге шығарып кетеміз. Ошондо Алсена қошылып қалды. Бұл жерде жол жоқ почти. Так, бұл жерде жол, жанағы жол бар да. Bir эле жол, жана расширение кылып атпайлык ба? Жанагы Лагманан жанында кайсы көчөт? Аношидан башка жол жок. Ошо Аношинага параллель жол болду бүт. Кете кыйын болду. Айда жанагындай темир жол, паутинкалар бар. Эми мен келип специалисттер менен көрүп кеткем. Се анда сүйлөш, разгрузка болот. Түшүнүңүз, могу 1-2 метр жылып берсе, бу жакта жер достаточно экен. Келип чийип эмет берилет. Ачып. Ава мен өткөндө келип көрүп кеткем. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандай жакшы болобу? Кыргыз ел жазуучусу, Sizin işinizde biz bari konağız. Жақсы iş kılıp atarsınız. Emi bizim göçümüz bir ile mesele. Trotuarımız yok. Билем. Maşına uçun çalıp göğüte tutsun zaten. Balganda uzun maşınalar öte baldarga öte kıyın eken.
Ава, азыр ушул көчөнү расширение кылып, эртеге орто Азия деп турбайбы? Ошону түз на Турсунбаевга чыгабыз, көчө ачабыз. Mana bul boşqa. Ооба, как раз азыр тетактан көчө жок да, бир гана эме аношуна көчө бар, башка көчө жок. Тетактан тосуп ашкан жолдучу, менде жол ген план боюнча жол бар болчу да. Жолду тети Турсунбаев менен алып чыгып, эмеси менен тротуар менен жасайбыз. И ол жерде расширение кылып коебуз. Şu bizim emin kıyımlı sızıp bu öyle gene. Ооба. Bizim balдар basıp etkongu bulmaydı. Buna taratuvarda çünkü gençken. Болду. Жарайт аба. Жарайт. Gaz sorularda alış gerek. Biz balдар çalınıp şimdi. Arasından evir balдар urunu türetedim. Жарайт аба. Всё түшүндүм. İşinize iyiydi. Мына жерде баягы лоток бар эле да городской. Ооба. Анан аны көмүп атышат. Эмнеге көмүп атасыңар десем, это моя территория дейт. Экскаватор менен көмүп салып берди, лоток кеткен городской. Мына Ош. Эмеден Ош электродон ушул жака чейинчи. Жөткөн мага кат келген. Кат кел, сиз жаздыңыз беле катты? Мен жаздым, анан сизге кайрылдым. Анан мен көрдүм ушуну катты. тегиздеп бергиле десем, сиз эмне технадзорсуңбу деген балдарыңыз айткан. Анан башка нерсени да айтышкан. Бүгүн алгыла. Кудай сизди жөнөттү бизге. Мирлан, бүгүн алгыла. Түшүнүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Бул жер оңо жерден болчу. Анан мына Билем, турбаны билем. Мына жерде, мына жерден болчу. Мына, мына жерден болчу. Жерден лотоктун суусу мындай келди. Они прикрыли вот это всё. Түшүнүңүзбү? Бетон алышканда поливка жок, былчылдатып лай боюнча кирип чыга берет. Кирип чыга берет. Башка немелерге барганда жодурат, Бул жерде тазалап. жеби кайсы жерде? Бүгүн эметебиз жеке. Аба болуптур, жакшы, ийгилик кылам. Кандайсыз? Азыр бир аз иши жеңилдесин, Кудай кааласа болом. Азыр кабинетте отурсам, биринчиден жумуш болбойт. Экинчиден баардыгы эле өзүнүн маселеси менен келет да. Жеримди чечип бер, магазинимди чечип бер. Кудай сөөк чыгып чалат деген мен айтып кой. Мамлекет ишин жасайлар. Жанагы тайке жээн, дос көбөйүп кетти. Баары ошолор жумуштары. А мыякта лучше жумуш жасаган жакшы деп көчөдө жүрүп атабыз. Азыр аз күндөр калды, Кудай кааласа бүтүрөбүз. Bir mesele. Айтыңыз Kuday'a ага. şükür. Geleceği için işgal atasızlar. Rahmat. Baldar. Şu geleceği için şu çoğun ışıldılar. Bal bolsa Oş'ta gördük. Kançalık nersede biz kıynaldık. Şu Oş'ta yaşadık. Göçöz, tar ele, çan ele. Bir yerge baratça emespіз. Mana gengir hazır. Bassak kança gengiri. Göңünün açıla düşünçalık. Oş özün kadırı atmadı. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Рахмат. İşinizге iyilik kalayım. Рахмат. Анан аба дагы бир маселе. Азыр мен балдарга айттым, сиз акын катары, жазуучу катары сиздин оюңуз менен бөлүш керек. Бизде мамлекетибизде 7 область, 2 шаар бар, чоң. Бишкек, Ош. Биздин Ош шаарыбызда 9 мап бар да, муниципалдык, аймактык башкаруу деген. Ошол 9 маптын атын биздин 7 область плюс 2 шаардын атына коюлду деп атабыз. Чүй, Бишкек, Нарын, Талас, Ысыккөл. Ош, Жалал-Абад, Баткен. И Бишкек шаары. 9 эмеге ошо атын өзгөртөлү деп атабыз. Ошо Ошко көрөк внимание болсун депчи. Нарындан коноктор келсе, Нарын мапына апарабыз. Таластан келсе, Таласка алып барабыз мапка. Ысыккөлдөн келсе, Ысыккөл мапка алып барабыз. Жанагындай побратимый каттарды жазып, ошол жактан коноктор келсе, мынакей бизде, мына Ош шаарында честь вашей области названо селый муниципальный аймак деп көрсөтүп, бизде муниципалдык аймактар дагы Талас областынан, Нарын областынан чоң да. 80 миң халкы бар. Barılarga namus olup kaladı. Ооба. Eminli gelse gel narın tar gel bul narını görse. Ооба. Bul жерден талас керіп бастырып, бұл Оштың ішіне таласты көріп бастырып чоңын ешеді. Ооба, ошондой деп. Кандай оюңуз кандай агай? Ой, ең тура мен жақтаймын. Анан дағы бір нәрсе. Біздің мына көшелердің шаардың ішінде көшелердің аттары сында қойылышы. Номер қойылып, мына планша номер тегінші балда баш айланады. Бір жерге бар ізет таппайыз. Екіншіден қырғыздардың аттары жолы. Жалаң келіп алып тұрып, Америкаға келіп алып тұрып, Қытай, Орусия бүтін аттар болып кетті. Қырғыздашышы керек. Балды. Аба бір фото беріңіз. Omин. Kudayım şol, av yol versin şol. Yolun şıdır, yoldaşlar kadır olsun. Eli zaman olsun. Jeri gözde tınçlık olsun. Jigitler, her bir hareketine, sizin her bir kadının var. Şol Kırgızistan'ın gelecek için, Kırgız'dan bay için, Kırgız'dan şol jakşı için bolgan kadamları bulutat. Şu yollara şıdır, daima ağız yol tep olsun. Allah. Aga jakşı.
Могу эмне болгон здание, карачы. Кайран здание. Ya, же өзүнө жок, же элге бербейт. Карачы мага, кара. Мына көрдүңүзбү? Мына сорна, мына көрдүңүз, булар өздөрү билет булар. Мына көрдүңүзбү мынакей? Мына мондан бул жагы биздин жер мынакей. Муниципалитеттин жери, мына буягы булардын жери. Жолду ачып, татнакай кылып кооздоп, тротуар ачып коебуз. Болду, бүттү. Эл ыраазы. Мына канча деген могу элде, канча блок үй бар могу жерде? Ya. 2 blok plus 11 blok var. 11 blok var bu жерде. 11 blokta esepte bir үйдө 80'den 60'tan kvartira болгондо 600, 700 kişi olsa her bir үйдө 3'ten kişi yaşasın, 4'ten. Başta 3000 kişi yaşaydı. Ama 3000 kişi maçadan bas ötüyor. Dakan sağış gerek, hemen geçeyim ki. Kanala geçeyim. Bu arkadaş belki talkalım bize здание var. Ни себе, ни другому, да. Же өзгөрүнө жок, же элге жок. 40 000 kişi очередьте турат. 40 000 kişi очередьте турат. Тияктан бери жибүү. Ар жактар тоже жибүү. Ya. Selamünaleyküm. Ава, selamünaleyküm. Алейкум Кандайсыз? Жақсы ден сол жақсы ба, қиналып айтасыз ба? Қонаққа келдік сіздерге бір көріп кетеміз. Көреліміз, рұқсат сұрап қойлы. Ошондо жалпы аянты 26 гектар да. 26 гектар. 25'te bölgem. Altısından bölgem. 1 hektardan en çok az 4-5 hektar. Эми уулу, кызы, күйөө баласы бөлүп берди да. Жаныбаш көрдүңүзбү? 26 гектар жер. Так, 26 гектар жерде 4 сотиктен бөлгүлөчү канча болот экен? Her bir hektarda 20 участок açıldı. Я. 10 hektar verdiğimiz 4 Допустим, 24 гектар жерде, ой 26 гектар, участок болот. 500 kişi чектүү болот экен да? Ошондой болуп калабы? Aslında bu programlar şartın ortası olsa baştan çektiler. Şartın ortasında yollar buzul ortasında gayret çok zor. Короче, вообще ештеме карабайт экен, кара. Ни себе, ни другому. Ээси ким бул жердин? Abdülkerim de gerek. Абдыкерим? Bravo. Alsın yapmak istiyor.